Zdravo svima, ja sam Miroslav Georgijević i danas ću vam pričati o tome kako možete na vrlo jednostavan način u Photoshopu da ispravite sve linije, objekte, distorzije koje je napravilo sočivo. Ova tehnika je veoma jednostavna i super korisna, pogotovo za one koji fotografišu prostore unutra, napolju, ko se bavi street fotografijom ili za svakog onog ko želi svoje fotografije da poravna, da budu tako reći, perfektne. Da skratimo priču, zaronimo u Photoshop. Prilikom importovanja RAW fotografije, vama se automatski otvara kamera RAW, u kome se nalazi upravo opcija za podešavanje pogrešnih distorzija, odnosno krivih linija. Ovo ćemo isto moći da uradimo i sa JPEG fotografijom, što ću pokazati nakon ovog prvog koraka. Dakle, kada se fotografija otvorila u kamera RAW, izaberete ovu opciju koja se zove Transform Tool i tu ćete vidjeti postavljenu mrežu, odnosno grid sa horizontalnim i vertikalnim linijama koje vam pokazuju da li je vaša fotografija pravilno poravnata. Ukoliko ovaj grid nije uključen, možete ga uključiti na ovom delu. Evo ovako. Korigovanje fotografije možete srediti u ovom delu. Imate nekoliko opcija za to. Prvi mod je automatski, koji najčešće vrlo dobro radi. Znači, kada kliknete auto, vidite da je fotografija već gotovo savršeno ispravljena. Ipak u nekim slučajevima ovaj automatski mod ne radi baš najsjajnije, pa ću vam pokazati neke od narednih opcija. Isključit ću za sada ovaj grid. Sledeća opcija je horizontalno poravnanje, zatim vertikalno poravnanje, potom full mod gde Photoshop kalkuliše kako da sredi celu fotografiju i ukoliko niste zadovoljni ni sa jednom od ovih opcija, imate na kraju guided, to jest neka vrsta manuelnog moda, gde je potrebno da iscrtate linije na samoj fotografiji koje pokazuju šta su zapravo horizontalne, a šta vertikalne linije. Potrebno je da iscrtate najmanje dve linije da bi se fotografija poravnala. Evo, ja ću sada koristiti ovu liniju ovde koja se vidi na zidu i po njoj ću iscrtati jednu liniju, zatim ovaj ugao zida ću iskoristiti da iscrtam drugu liniju i fotografija je već vertikalno poravnata, ali vidimo u ovom donjem delu da se pod nekako naginje na levu stranu. Zato ću izvući jednu horizontalnu liniju u ovom delu. Ova sam, mislim, je baš dobro poravnao. Možete uvijek tačku pomeriti tačno na mesto. I evo sada je fotografija gotovo savršeno poravnata po tim zadatim linijama. Možete ukupno dodati 4 ove linije i evo dodat ću još jednu ovde da bih bio siguran da je sve kako treba. I to je to. Nakon što ste to uradili, možete otvoriti fotografiju i nastaviti sa sređivanjem. Sada ću vam pokazati kako ovo da izvedete ukoliko imate JPEG fotografiju. Iskoristit ćemo jednu fotografiju koju sam napravio u Njujorku, gde se zbog širokog objektiva zgrade savijaju ka sredini fotografije. Nakon što smo uvezli ovu fotografiju, dobijamo ovaj sloj background. Kliknemo desnim i konvertujemo ovaj sloj u Smart Object. Nakon toga možemo da odemo na opciju Filter i da izaberemo Camera Raw Filter. Tada će nam se otvoriti novi Camera Raw prozor, koji je nešto drugačiji od onog kakav je kada se uveze RAW fotografija, ali ima sve opcije koje su nam potrebne za ispravljanje krivih linija ili krivih objekata na fotografiji. Ponovo ćemo otići u Transform Tool i pokušati prvo automatsku varijantu. Kada kliknete automatsku varijantu, on poravna sve linije koje prepozna i kropuje fotografiju. Kada to radite manuelno, fotografija neće biti kropovana najčešće, nego ćete morati kasnije da je kropujete sami. Evo, sad ćemo isprobati kako to izgleda ako uradimo ovo manuelno. Znači, povučemo vertikalnu liniju, kako želimo, sa jedne, sa druge strane i jednu horizontalnu.
Sada je fotografija poravnata, ali kao što vidimo, pojavili su nam se prazni delovi sa strane, jer je fotografija sužena. Potrebno je da kropujemo samo taj deo i sve će biti u redu. Kada se ovo sve sredi, nekada će zbog sočiva fotografija i dalje izgledati blago savijeno. Da bismo to popravili, odlazimo ovde u opciju Targeted Adjustment Tool ili ukoliko uvozimo RAW fotku, ta ikonica će se zvati Straighten. Kada kliknemo na nju, imamo ovde opciju Lens Correction i prva opcija je Distortion. Kada pomeramo slajder na Distortionu, vidjet ćemo da se središnji deo fotografije savija ka unutra i ka spolja. Sa korištenjem ove opcije možete perfektno namestiti fotografiju da sve linije budu idealno ravne. Nadam se da vam je ovaj tutorial pomogao da ispravite sve svoje fotografije i da one budu još bolje. Ukoliko imate neka pitanja ili neke komentare, slobodno ih napišite ispod ovog videa. Subscribeujte se na ovaj kanal jer ćete imati prilike da gledate još novih tutoriala, novih snimaka sa raznih fotografisanja i do sledećeg viđenja, sve vas pozdravljam.